Pigsa katatang. Titingat sipngit kit akararagahap. Titingat riribok at tultuloy nga sikat pagkaptak. Uray di pa'y nasempa di amin abanag. Italek ko ken Isus itibiyag ko. Tati arakop mo laing pagsanggirak awan makaartak dakkel nga ayat mo aglipas ti amin hindi ka agbaliw itibigsak pagtaod ka Jesus. No dumteng ti bagyo ti saong ti sutsilong ko. No dinangranak ti kabusor ti karim ti sutpagsangiran. Uray pa'y nasukatanak binay bayan. Italek ko Jesus itinagan mo. Dati arakop mo laing pagsanggirak awan makaartak dakkel nga ayat mo aglipas ti amin hindi ka agbaliw itibigsak agtaod ka Jesus. Sikat ibigsak sikat kinapuno sikat tinamnama Diyos tayo amin madinag binbate madinag binayan awan patinggana sikat ipamigsak sikat ibigsak sikat kinapuno sikat kinamnama Diyos tayo amin madinag binbate madinag binayan awan patinggana sikat ipamigsak. Dati arakop mo laing pagsanggirak awan makaartak dakkel nga ayat mo aglipas ti amin hindi ka agbaliw itibigsak agtaod ka Jesus. Sikat ibigsak sikat kinapuno sikat tinamnama Diyos tayo amin madinag inbate madinag binayan awan patinggana sikat ipamigsak sikat ibigsak sikat kinapuno sikat tinamnama Diyos tayo amin madinag inbate madinag binayan awan patinggana sikat ipamigsak.